ako mi liga kazni jer nisam sa košuljom ja ću njih kazniti jer ne mogu jer sa 40 stepeni i ne mogu 4 košulje. 4 ne mogu. I trebam sa 2 auta doći na utakmicu. Okay. Jedna garderoba, drugo da mene vozi. Mi smo puno bolje igrali u ponedjeljak. Danas je bila izuzetno teška utakmica, ali to je bio jedini način da mi dobijemo ovu utakmicu. Zvezda je zbilja jako iskusna, čekala je da mi malo prestanemo. U treću četvrtinu smo se malo zaostavili, bili smo, kako se kaže, predvidljivi. Mi moramo igrati u nekim tempom, neka brzina, jako toplo, oni su veliki, postavili su tijelo i bilo je teško. Ali, kako sam rekao jučer, poslije one utakmice, svi ste vidjeli da jedinu stvar koju možemo napraviti je naći kako da dobijemo utakmicu. Ja poslije prve utakmice nisam se izgubili, gledao sam semafor 98-94, ali ja se nisam osjećao poražen. I onda danas smo dali sve što imamo, ovo je sve što imamo, sad moramo naći energije da još jednu dobru utakmicu odigramo u subotu. Pitanje?